Munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto no athiete na mbere gutwikania kaunti-ini itiganite kwimathira ngumo ya kiuteti o ndumwe na kwiyarira mbere ya githurano kia mwaka wa 2022. Kwa ihinda ria thiku igiri kirumaniririo, Ruto na atongoria angĩ amwe a Tanga makoretwo mambite hema kaunti-ini ya Embu kuria ndeto ĩgiĩ ũteti makanitha-ini na mbeca iria ihuthagwo ni ateti hindi ya magongona ma gucangithia mbeca iyumĩririe na njĩra nene. Mtu akishapata mamlaka kuu nyingi, akaheshimika, akaitwa bwana mkubwa, akaitwa excellency, akaitwa baba, sasa hapo ndio inaleta matatizo. Anachanganyikiwa, anafikiria kwamba anaweza kusahihisha neno la Mungu. Haiwezekani. Hakuna mtu atatuambia tusitoe pesa kwa kanisa. Andu acio murego makiuga tutikabire mbia kanithari, murendo muyurie ni andu a muthemba uriku. Atongoria ya makihita kwaga kuinainio ni mundu o wothe ona kana mawatho maria megukorwo makigathikwo niguo gwikira githimi kia mbeca iria ateti mangiruta makanitha-ini kuria miario yao ikirirwo hinya makiria ni atongoria kanitha wa gatoreki kaunti-ini ino. Sisi tunaambiwa na ni Wakristo tunafanya makosa kuja kanisani. Tunatakiwa tuende wapi siku ya Jumapili? Sisi hatukunywi pombe, hatuendi kasino kucheza karata, hatuendi kucheza golf. Sisi tangu zamani ni Wakristo. Iko makosa gani tukija kujiunga na Wakristo wenzetu? Nyuki anafanya kazi, inji anasema nyuki anatangata, Deputy President rea kutangatanga, hakuna shida. Tangatanga ukifanya kazi ya Mungu, ukifanyia watu kazi vizuri. Dereti ya ateti kuhutha makanitha-ini ikoretwo igithegea riu kwa ihinda na kwana corona mendekithia kuma kuri aruna hakuhe Raila Odinga makienda guthondekwo watho uri rithingicagira kigina kiria ateti mangiruta makanitha-ini. Ideni ru atongoria ya kaunti Embu nimehitite kurekana kware makarugama na Ruto gituro-ini kia president ndia githurano kia mwaka wa 2022. Tua Korino ni tuendete deputy president. Mwe ni mumuendete. Na tondo ni twikurukagia namba. Tondo ni twikurukagia raini. Tukamenya uria gugekara rucio. Tiwega ni mwire namba iri iraria. Ino ni irabaria kiuthi. Na bau turona murata agitunyitirira ucio nike murata uria tukanyitirira vinda ria katia nitwetikaniria bau. Gerifotera Kameme TV retora kwa neno gari wa Kamau.